Presiden Rangba ke United Democratic Party ubak medba lengdo ha kejong ya enlum kinong elam keseng kibukan thup ya ubak brolding nong sej MLA Maut Harishan ba Pius Marweng MLA MDC Ranikor Constituency Samuel Sangma MLA Kabakmara ba Paul lengdo MDC Mauprem buat kewe ha ke arpusan terik ujeliu kela pediang buram ya ki hajar ngut kiman kercan ya ubak rinik kibula rung ha keseng UDP ha mau keruat. Ha kini keju kesengai kila priang sobha hekinong kersan ke Kongres, NPP, HSPDP, PDF, BJP, bat kiwe kibula ben kersan no ya keseng UDP. Kejungi. Kali kekubur besi kabaron nongrim ha kacai kendeu kejungi. Nama baku mangit tip teli ngidian sapret ni kelon kajing teli kabi nado ipor miswa lalu kapor kajing ele Hill State kapor SPU mentah hakapati UDP kejungi hot kajing rung kano kaseng ne kano kakenhun kadon kajing kenthok Henry habingi rumpat akiwi kiseng kata ni seyong ba ingkala kabangut nah kalian kajungi ka UDP ipriang na kota jogi apo utnum utundai but ini ba hakwe kaski ini ya kajishai bandiram nanti da kapati kajungi tena kalian kajunga kum usong keno ajo kapor kum presiden jong ka distrik kerpat pi wei ba mene swa ba nginrung kari kesaka ilapan kre ya pi awei katu kalama nampak jui kot kumara keren mene committee joga UDP amau kerwat kumne ngadap dari instrumen ke background pada sebulan haru kata-kata dia pi kum ki paralok di bawah dan join na gawe ki political party saka party ke jomi nah pambandiang ni badai lembaga di Treastom joga circle ke jopiang ni amau kerwat joga UDP terkata kejing ayin sim bat kejing Krishan lem na kanyang joga district joga party UDP bangla mempelongkat kami kejing alang menta kasih nanti kanu hajar wong ngedan natang ni na kweng nunay kan riu nyo jatang lakai lut baro kebedan na po kani committee ngatasi kapan pau ya kai ko phla haki por berwan hangni happy hamau kerwa konsulsi kapati bi kelong kelaman laslemba bakam de isu kapati ke berkeman kelade kapati kawalarim nano kipor di Bangladesh kapati ini kade ketua kapati kebalapan ka na kapati SPU da kajing semua ha to kopor jaga SPU bandung barang ya ke regional parties ban pelong kowe ba kami kapati UDP
ke parti HPU bat kami nama kidon kini romba kini perkara tu board ke APHRC nama man penyetali yang kini yang bagi lidah bandong kowe ke parti kira tahu ya ke HPU ke Hills People Union political party menta hakan ni kecinggalang kayu UDP kan bersang Bandung ya kilida kumala priang subha mene agbakli ya kecinggalang menta nagay jonga kum presiden jonga parti UDP jonga state na priang subha di barok Kipalok, Kibalewan, Ban Join, Baka Parti UDP, Lapilong na kinunod political party, iba pidan baros kata, Bat Dakade na jimpriang, Ngaban skamya di, Bapilalong Kitkot, Ibapura, John ka Parti UDP. Kebelah Sibon,